U Srbiji dve opštine, Mali Iđoš i Vrbas, stekle su pravo da u ravnopravnu upotrebu na svojoj teritoriji uvedu crnogorski jezik. I dok je Mali Iđoš to pravo iskoristio, Vrbašanima je ono, kako tvrde, onemogućeno, pa su odlučili da upute otvoreno pismo predsjedniku Srbije. Crnogorci iz Vrbasa odlučili su da posle prećutkivanja svih lokalnih vlasti od 2011. godine pa do danas svoja prava ostvare pisanjem pisma i to predsjedniku. To otvoreno pismo je možda bio poslednji korak, poslednja nada da se apeluje da u ovoj državi konačno počne da se poštuje zakon i da se poštuju imperativne norme. Zakon kaže da je lokalna samouprava obavezna da u ravnopravnu upotrebu uvede jezik i pismo nacionalne manjine ukoliko prema poslednjem popisu procenat te manjine premašuje 15%. U Vrbasu živi 17% Crnogoraca. Ne zavisi primjena zakona od specifičnosti situacije, političke volje. U 42 lokalne samouprave imamo u službenu upotrebu 11 manjinskih jezika i njihovih pisama. Svoje mjesto je našao i crnogorski jezik u opštini Mali Iđoš i vjerujem da će se sada i državne institucije uključiti u rješavanje ovog, rekao bih, nepotrebnog problema u opštini Vrbas. U Nacionalnom savetu Crnogorske nacionalne manjine kažu da su ranije podnosili zahteve za uvođenje jezika, ali da su odbornici taj zahtev odbili. Nacionalni savet ima izuzetno dobre odnose sa opštinom Vrbas, ne samo Nacionalni savet, nego kompletna crnogorska zajednica. Postoji li jedinstvo u ovom Nacionalnom savetu, u ovom sazivu, kada je u pitanju crnogorski jezik i njegovo uvođenje? Pa jedinstvo postoji, crnogorski jezik je zvanični jezik u Crnoj Gori i mi ga smatramo svojim, s tim što slično kao bošnjački, hrvatski, srpski, crnogorski, po našem mišljenju to je sve jedan jezik, ali ako svi ostali imaju pravo da taj jezik zovu nekim svojim imenom, imamo pravo i mi i treba to pravo da koristimo. Ali crnogorski jezik treba da bude uveden u opštinu Vrbas kao služben? Ne. Zašto? Šta mislite? Što nema nikakve razlike. Trebalo bi zato što većina, mislim 17-18% građana Vrbasa je crnogorske nacionalnosti. Nemam ništa protiv. Ja sam Srbin, ali ne smeta mi crnogorski jezik. Predsjednik opštine Vrbas Milan Glušac zbog ranije ugovorenih obaveza, kako nam je rečeno, danas nije bio u mogućnosti da nam kaže kada će se i da li će se pitanje crnogorskog jezika ponovo naći pred odbornicima Skupštine opštine Vrbas. Ono što su njegovi stavovi od ranije jeste da je situacija vrlo delikatna i da još uvek nije pravo vreme za to.